Nya kay kape raman ana tong sudan ani magmanentine lang ta anig energy. Unya pagkahuman ana si Papa nagtukong-tukong ra kay nagpakaon og iring kay humana siguro ni siya kaon ay wala pa di ay. Giuna-una din niya pagkaon og iring Pinasad og mao na gyud ni atong sudan guys, kape nga energy masudan din ni kape din sa gulan og bulad okay na fights na. Og diri guys, manglimpyo ta kay nabuutan man tagkadyot karong adlaw atong limpyohan ang atong palibot kay og naibisita dali ra natong mapaibot aw dili day ato ra day dali mapasulod pero guys sa atong pagsilig-silig diri pero gibati man tag diri kagutom diri din wala man tay sudan gutom naman noon. din pagkahuman ana guys naabot naman si Papa nga gikan Unsa man kay sudan sa balay? Nya ako kay naglibog na mo kung say sudan mangita tuloy mosulod ta sa balay og naabay sudan Palit tag kape. Sudan palit po tag kape ani. unya kay wala may sudan makuha ta dari sa pitaka kay magpalit na lang tag kape kay mo na atong isudan dia guys Pinasad unya kay nakapalit naman day og kape kape nasad. Atong sudan ani. Unsa man taning sige mo tag kape ani sudan wala ang laing sudan ani kape ra gyapon. unya kay kape raman ana tong sudan ani magmanentine lang ta anig energy. Unya pagkahuman ana si Papa nagtukong-tukong ra kay nagpakaon og iring kay humana siguro ni siya kaon ay wala pa di ay. Giuna-una din niya pagkaon og iring Pinasad sudan og mao na gyud ni atong sudan guys, kape nga energy masudan din ni kape din sa gulan og bulad okay na fights na buhi na ta og dire guys ato nang ibuo-buo ang atohang kape nga energy sa gulan na tuog bulad lami na kay tirada nato aning pagkaon nato busog na kay taani og dire guys mo atong gyud ibuo-buo og tanan hurot kay aron dili masobra klaro na kay nang energy og dire guys padayon ta kay magkuha ta ogan mo na atong bulad abrihan ato ang bulad kay aron gana atong kaon og dire kay klaro kay nang gasinaw-sinaw pa hasta ng energy with gatas ta ana guys og ato nang gikaon kay para mabusog ta og sa gula nato og kape o na ato nang suyo po nang atong kape kay para po dali ra mahuman gasuyop kita sa atong kape nga porting pagkalami nga pila ra may kaon nato kay dire human naman tagkaon relax sa dire guys kung makita na diri si Papa porte lang higda diri si Papa og ako dire likod pero murag bati man ko dire kalaay og ako dire likod la og magtindog ani guys kay ako gusto nga buhaton ako sa balay og dire guys mo tindog ta kay mura man tag gikapoy magilaay ta makuha tag lagaraw kay murag manampas ta aning palibot og dire guys nga atong mugawas ta aning balay kay magpadampas-dampas ta ni bisag wala kayo sagbot apo lang dampasan kay ganahan tang magdampas-dampas atong iambilay na atong lagaraw nga hait og makita niyo guys ang atong lagaraw nga porting haita og dire dampasan na nato atong putlo na ning mga sagbot dire guys og makita niyo guys kanang ato ang loyo diha kanang mga bulak nga porting imported kaysa mga mahalon kaayo kung kinsay ganahan mangayo ala pangayo lang og dire magdampas-dampas padayon ta sa atong pagdampas dire guys kay aron makita na basita nga maabot nara po atorang padayonon nga atong pasulod sa atong balay nga dili ra pud ta maulaw nga og natay bisita og makita ra pud nila nga limpyo ra pud ato sa atong balay o kana guys nga makita mo lagaraw nga porting haita nga pwede na pud itulog kamot sa imong kamot.